It's a good morning to you. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele, and this is the Breakfast Club. Almost every week we bring you a program where we talk to people who have been affected by Gukurahundi or people who know something about Gukurahundi. We have talked to chiefs, we have talked to experts when it comes to issues of exhumations, we have talked to experts when it comes to issues of peace building, on how the issue of Gukurahundi has to be resolved. I know there is no formula or there is no one size fits all when it comes to the Zimbabwean situation because of the way the issue is resolved or have been revolved over time. And recently we had the announcement by government that the chiefs are going to be leading the process of trying to solve the Gukurahundi issue. And we know there are many people with different views on this issue. And we hope that at the end of the day, people will find solution. Today in our program, we'll be talking to a lady and gentleman. And what is quite interesting with today's program is that these are children of people who were killed during Gukurahundi, and they managed to, over time, to be exhumed and reburied, and we'll be getting their experiences to talk to them to find out how that has affected them or their lives. Our first guest is Sisasenkosi Nyathi. Her father, Julius Mvulo Nyathi, was killed in 1984, and he was exhumed and reburied in 2018. She was only 2 years when her father passed away. Then the second guest is Xolani Tshuma. His father and mother, Justice Tshuma and Tembi Ngwenya, were killed as well during Gukurahundi in 1983 in Cholocho. We actually covered the exhumation of these two, and he was also only 2 years. And this was, they were only exhumed and reburied in 2019. So we want to find out from them their personal experiences and how they view this whole issue of Gukurahundi. Ngiyalibingelela kuhlelo. Ngiyabonga. Ngiqale ngani Manyathi, ungasitshela ukuthi wena kuyini ocabanga ngobaba wakho usakhula? Akulanto engicabangayo. Akulanto engicabanga ngobaba wami ngoba angizange ngimbona ngimazi. Ngimbone khathesi ngemva kokungcwatshwa kwakutsha kwakhe. Sembona ipicture ifoto kuphela. So wena ukhula kwakunjani? Ucabanga ukuthi waba kwazi nini ukuthi ubaba wakho wabulawa iGukurahundi nxa usacabanga? Ngibona ngani ngaba kwazi ngoba sengilabo 10 years. Uba kwazi ukuthi baba wabulawa iGukurahundi kodwa ukwazi wami emfethu ngangakwazi wabulawa iGukurahundi. Sasitshela ukuthi ubaba nowafa kuphela. Wabulawa. Umama wayengakwesaba ukukhuluma ukuthi wabulawa kuphela. Esifihlele ukuthi ubaba wenu wafa ukukhuluma. Ubaba wenu wafa ukukhuluma. Esesaba la. So ukuthi size sibe kwazi sibile ukuthi la kade sengikwanisa ukukhuluma noma ngihamba. Ngemva kokuba bese hambe wagejwa amathamba akhe. Wayangcwatshwa kakhutshwa. Yikho lapho eqinise siba kwazi ukuthi mama esekhulule ukuthi asitshele ukuthi kwahamba njani la engasela kwesaba. So kungenela abantu bekuthula trust uzosincedisa ngoba vele olalong wayesesaba wayengakuchazi vele wayesitha ukukhulunywa ngokukhuluma uyakufa. Nzaphinda mbuye kuwe laphana, but I think kumele sikubeke sobala ukuthi abekuthula trust bancedisa kakhulu imuli ezimbili lezi ukuthi kwenziwe ama exhumations lama reburials ukuthi namhla sibe silapha sikhuluma ngendaba leyi ngoba njengoba usitsho wena ukuthi likhula kwakungakhulunywa. Hayi kwakungakhulunywa. So kungayisibo maybe la namuhla ngabe liloku lingakhulumi ngabo. Baba Tshuma, akusitshela ukuthi wena ukhule ungela bazali. Ibinjani impilo? Mina engakutsho Ndebele ukuthi impilo ibinzima kakhulu uzofika la namhlanje lokho inzima. Engakuchaza ukuthi ngadiscover at an early age ukuthi ubaba kakho lo mama kakho. Kuyikuthi ngana senanzelela ukuthi noma abadala bengaza ngamandla ngokufihlela ukuthi wena wala mama ekhaya, but uyacinisa unanzelela ngento ezabe zisenzakala. Mina la bengikhulele khona bebezama ukufihla ukuthi ngingabi kwathi mama lo baba vele abekho. Yazwisisa. So ngenzizathu zokuthi
abantu abangomama bakwanisa ukuthi umntana angamzali amgcine ngendlela amphathe njengomntana amzalayo. So ugcina senanzele ezinye izinto abanye ukuthi engikukhumbulayo sathi izikole zivaliwe sifunda khona ekhaya children safunde eprimary. Savakatshela kibo ka mama omncane wami lo wangikhulisa. Sathi sikhona ngale singabantwana sidlala leso sikhathi shuthi ngakabi kwazi vele. Abadala bayobuye bezombona umama bezobona labantwana. Bafika babuza ukuthi lo mntaka bani. Lami ngikhona naso ngabo wari thathi umntaka bani njani ngicabanga ngihamba lo bani. Ngicabanga ngihamba lo mama. Yanzwisisa. Ngamze sitshela ebatshela idala lo mntaka muyi. So from that time ngahle ngaqalisa ukudingisisa ukuthi kanti kwenzakalani. So ngaqalisa ukuhlanganisa imesembonda. Kusho ukuthi vela umama kakho nxa ukuthi ngesikhathi ngangihlalisa umama omncane. Ngesikhathi ngihlalisa ngo-auntie. O-auntie bamba bengithube tshintshisana ubaba omncane omunye la yabona uma umntwana ubone ngathi wona uthanda ukudlula abanye ekhaya yabona. So into lana yona i-right but babekwenza ngendlela eyayiyeqile yabona. So lama ngaze ngaqina sembonda hayi vele for sure kusho ukuthi umama kakho la ekhaya. So ngathi sifike edrobheni isikole sesivaliwe masifike endlini ngoba le album eyinkulu so album lana yayilesithombe isithombe sikababa lo mama lami but kwakunzima ukuthi ngibe kwazi ukuthi yimi lo kumbeni laba ngumama kodwa ngacabangela ngoba ubabami lo baba omncane babengani babe nama similarities babehambelana ngokuthi lo ubaba engangicabanga ukuthi ngubaba leso sikhathi wayengekho anlokako. So umpicture lwana ubaba omncane wayehlala seku album yobhekise phansi ngabe ngikhohlwa mina kunjani ukubisela ngawuthi ukhande phezulu ubaba omncane thebe vele emsenzini wathinga kakhulu. Hayi nginambana bamba impicture lapha so ngahle ngaba ngathi ya uthi le question mark ngahle ngazithule because the zivalo saya kithi echolothi ngabe ngitshontsha impicture lwana ngahamba la ekhaya yabona. Ngafika ekhaya laphana ngabe ngaqala ngabuza umama omncane wami omunye ekhaya ngalesi semasimini ngathi atha ungitshele umuyi nguyini yabona. Leso sikhathi inhliziyo yami yayibuhlungu khanga ukuthi ngangingawa phansi but yena wayengaboni umama omncane ngoba ngangisizwa ubuhlungu ngamfuthela ngoba ngase vele sengizwile ngale kodwa lokho ngifuna isiqiniseko yanzwisisa. Umama omncane wathi hayi umuyi umuntu wachona indaba ubuza ngathi ngase ngitshela ukuthi ngale sekhona nje bekhuluma into so ama omncane waphonga ungitshela nje kancane la ukuthi hayi baba so hayi la esembeka nje emqondweni ngase ngithula ngithe masifike ekhaya ngabe ngilanda ukhulu straight ngithola impicture lana ngathi ikhulu ngubaba yini lo. Ukhulu wayethuka ngesikhathi leso ngoba wayethethe into lana enjani ifihlakele vele mina kangiyazi yabona. So mina ngabuza ukhulu ngathi ikhulu kathi ngubaba yini lo. Ukhulu wayethuka wathi ye ngubaba wayisubuza ngathi hayi ikhulu ungayethuki vele bese ngikwazi yabona. Ngathi before khona ukhulu ngimbuze leyo nto leyo sasilanda iChristmas sihleze endlini abantu bevakatshile ekhaya sigcwele ekitchen. Umna wami omunye umfana ozala ngumama omncane lo wayengakwazi omdala mina lo sisi wakhe mbani yana sihlezi nje phonguthutsha nje abafana abancane nxa abantu abangumama batshela abantwana izinto bebodwa ngale. Wabebuza umfana wabembuza wathi kathi wona xola nomdala wena lo sikhanyisiwe mbani yabona. Nami sithi yimi wathi hayi asu mama wanje wathi wona asomntanakhe. Yabona leso sikhathi kwandabula emoyeni into lokhana ngoba ngaphuma mina ngahlala ngahle ngaye endlini ngalala yabo vele Christmas angkhona ngiyibona yabona. So wawuleminyaka emingaki kona bubuza ukhulu ukuthi leso sikhathi bengicabanga ukuthi ngoba ngangu grade 7 yeah. So yawula bo 12 ngasamwe ngala ngilapho so ngabe ngase ngisabuza kukhulu ngayo lo mpicture lo ukhulu yekuqala phansi ukungitshela ukhulu ngane ethi ngathi awungayithuki vele senjani sengikwazi mina yabona ukuthi mama kakho la lo baba kakho la wasentshela ukuthi hayi ubaba wakho wayi first born yami wasuka lapha uthiwa Gukurahundi iqalisa le uthiwa siyise amasosha sefikile khona ekhaya. Ubaba wayevele khona edrobheni wagijima wayekhaya yethatha abantwana sefika lapha ekhaya ugogo sesithi hayi chiya kumzukulu zabe yasumthatha yikho ukuze ngisale mina ngasevava sensele lo gogo ekhaya bona besahlangana le labona abantu abafika bababulana. So ubaba ngale ekhaya bathi ula edrobheni bathi ubaba usekhaya kanti bona sebanjani sebababulala babangcwaba yabona. Ukhulu waqalisa ukudingisisa information sentshela ke yonke izinto ukuthi hayi basuka lapha ngelanga linje ilanga lilapha bese yagada isitimela baficele bengasaphelelanga bathola bona abantu abancedisayo khona ukungcwaba ubaba lo mama yebo batshetha abantu sababeka endaweni enje. Ukhulu wahamba ke wafaka amatshe amakhulu kompana ngibona ngani wokhona lapha ukuthi ngingazange ngibe khona mina kodwa engakusho ukuthi ukukhula vele umama wakhe ngekho eduzane lo baba yabona. Angicabanga ukuthi into engaphela enhlizweni yomuntu njengokuthi mina thezi into ehlala ikhona kube kubalisa webo kungapheli ongakuthi ngelinye ilanga ngicabanga ngizaze ngife vele lokho ebuhlungu bakhona bongaphelanga. Uyazwisisa kulesi sikhathi ukuthi
yazi nyabembalisa ngicabanga ukuthi ingceme mhlambe ngoba wayekhona ingxenye ngayenzenza ukuthi mhlambe mama wayekhona ingxenye ngayenzenza ukuthi inxa uthi ndokukhangela mina abantwana engilabo umntwana udinga umuntu olenhliziyo yendo kwazi umbekezeleni yabona umuntu ongamzali umntwana akambekezeleli umntwana kodwa mina abantwana abamnyama emkhangela umntwana no uyaphuma endleleni lapha ngiyamthinta ngimbisele endleleni ngendlela elungileyo ngoba ngesineke ngifisa ukuthi impilo yakhe ibe ngale ndlela ngifisa ube yiyo yazwisisa so ziningi izinto ezenza ukuthi vele enhlizweni yami angeke ngikuthole ukuphumula ngazi ngayo lento leyenzakalayo yabona so sometimes mina ndokubalisa ngikhangele nje impilo ephila ngabanye abantu ngikhangele impilo abanye abantu esindingana labo mina yabona abakhula belo baba lo mama endithemba ukuthi ngabe baba wayekhona vele for sure or umama ngabe wayekhona engxenye ngabe kangikho lapha engikhona ngalesi sikhathi yabona khathesi nyabembalisa lakini la ngihlala khona nyabenlotsha yabona obancane bami babele bona basala basebenza bathenga izindlu abantu abahlala ezindlini zabo angithi mina ngihlala ezindlini zabanye abantu yabona so ngokunkana ngokunye okungihluphayo ukuthi yabona ilife kathesi is too short nxa ngavuka ngifile ngicabanga impilo engiphilileyo ngikhangela abantwana bami ukuthi bancane njani and angabi lendlu angabi lomuzi angikahlahla ngilutho ngilokho ngilento nje babanjiya ngiyiyo yabona so ngokunye okuyabe okungihlupha kakhulu emoyeni wami kwalo yayingakuzwa uraise ama-issues sibili ukuthi abantu babe khuluma ngazo buya kuwe futhi for ama-issues zona la mama Manyathi wena ukhula laphana bekunjani kuyini okucabangayo ukuthi usebenzisele lo mama yedwa lapha impilo kanjani aphela lathi sakhula kabuhlungu kakhulu ngokusala usisele lo mama ngoba okwayenzakalayo baba ngabe embulala ngalesilo khona ngale sasihlala esilozi ukho ubaba lapha wayekhele khona lo mama so baba bambulala khona ngalesilozi Gukurahundi la ubaba uthiwa wayesuke wayethawo ngoba baba umuntu wayephila ngokuzenzela ebaza yikho bazi bamnika ibizo lithi ngumvulo ubaba wayesazakala vele esigabeni wayephila ngokubaza ukuthi ngumvulo uyagade ethawoni eyewodi into zakhe azibazayo ngikwazi wayekodisa ngaphona ngapho ngumvulo la ngeFriday ngumvulo la Monday Friday yiko kwathi ngumvulo yiko kwathi uthiwa ngumvulo vele uyakwazi ukuthi ngumvulo vele usemgwaqweni ubuya lokudla kwabantu bakhe into zonke nje ezigwanile ugogo ozala umama sesixoxela ukuthi umkhwena wami vele abantu abakhe babengasoli lutho babesidla yonke into besutha wonke umuntu ekwazi lamhlanje umvulo edorobheni uyabuya ntambama izakhamuzi nje omakhelana izihlobo siyakuya kumvulo siyakudla kumnandi komvulo obabe umuntu olekheli umama labantwana vele kwazi ukugcina abantwana kodwa kuthi sekunjalo okwaba kubi kakhulu ukuthi bathi bebulala ubaba umama la kwakumele efe kodwa ngomusa kaNkulunkulu kafanga yini umama wasala otherwise lathi ngani sasala singala muntu umama wayezithwelisisa umnamo ongilandelayo onguye wathi ubaba ebhubha ubaba sebhubhile wasala izalo ubaba sebhubhile umfana ka84 so babechaya umama ngapha bechaya ubaba ngapha tabe bechaya umama ngapha bechaya ubaba ngapha kulabo sulosisi wami kulobhuti wami oyimdala oyonga 72 lesikhathi welitennis losisami ka74 losisami ka76 loka 78 yiba bekhona khona bekhaya babebulawa amasotsha la befika ingene beqalisa ukuchaya ubaba oba uthiwa babechaya umama ngapha bechaya ubaba ngapha bechaya umama bechaya ubaba ngapha so base umama nje umuntu owezithwele bamchaya baphinda bamzwela bamchiya lapha ubaba bamchaya bamfaka endlini bamchisela phakathi kwendlu vele ukuthi umama bakhwezela ubaba labo sisi bamlaba basebekhulile bethi khwezela nini uyibe bamkhwezelayo bethi umama akakhwezela ubaba labo bhuti wami bakhulu bekhwezela besizwa bescreama uthi bemkhwezele bemthonisele amaplastic benzeni bamfaka endlini lapha futhi bamlayitha endlini wachela phaka indlu wacha bamkhipha engakapheli kodwa vele seludokozana bamdonsa la abanye abantu babekhangile umama yesethetasa lapha masebembopha ngamawaya bemdonsa inyama vele zihamba zicuthuka wayesevuthwa umlilo basebesiyamqediselela ngombhobho egangeni so mama lapha wasala wathwala abanye basala sebehambela izakhamuzi zasala zabuya zamthwala umama zangikwazi zamthwala zamsematopo esibhedlela ngenqola mbengane waqinisa hanjiswe impilo ubaba sebesiyamqedisela ngombhobho lephezulu ezinye izihlobo ezaziseduzane khonapha ngathi zababona abantu behamba la besiyagada intaba bezumpopho sokhala abantu laba basebonakala bephenduka ngoba lezi zihlobo eziseduzane ezithu ezahambayo sebantu abasebeyehlile zakhangela zathuthi for sure nangu uqediselele lapho ubulawele la labo bafika bathatha amatshe nje ukuthi babambe laba besesaba bengalaqinisa abantu abasebehambile besicela ukuthi abantu laba benjani bebhodabhoda khona bathatha amatshe
ngoba bathi okunye kwasokuthathwa izinja nje mama okunye sokuthathwa izinja zokulapha bahlanganisa kwabakuthwelebo bafaka amashuthi kungalokhuzi basebesiyatshela abayekhaya ukuthi hayi sesimbona umvulu lapha njani alokhuzi abekwe khona akwazi uba labantu abangu-2 3 khonapho futhi emalanga labe sesaba abantu abahamba nje ukuthi indawo yakhona ingakhohlakali bezama ukuvala kwahlala khona abala babefisa kodwa babesisaba babengalathi ababuyele endaweni leyana ngenxa abantwana ababuyele endaweni leyana umama wathwala wahambisa esibhedlela wahlala futhi wahlala 9 months waze wabeletha umnawamlwane esesibhedlela empilo khonapho waze waphuma uthe qeda lapho walekhaya kwangasala muzi vele kwangasala lutho babetshisile umuzungu umama wathi wasuka waya kibo sakhulela kibo kamama kwakunzima ngenxa ugogo babe sakhula sikula ugogo labomalume thina kuze sikhule ngifunde ngifike lapho engafika khona ngafika grade 7 mina kana grade 7 ngo95 umama wayethunga ingcebe ekhizana ezithungwa yini kuze ngesikusha kwakusathengisa uqala kulindawo ukuthengisa kodwa kuthiwa kusejikweni siyathengisa ezuzene mina ngakhula ngafunda from grade 1 ngazafika grade 7 ngoba ngafika khona anze ngigqoka uniform emzimbeni wami anze ngigqoka isicathulo sesikolo mina azange ngibe isikhathi sesikolo ngisibonela kwabanye even uniform ngangibonela kwabanye ngafunda ngafika khona lapha ngoyimali kwakuncane kwazuzwa ngumama khona lapha I remember sesiqedile grade 7 sesibhalile lapha ababe sikhona sebebuzana into engilokhu nje sibuhlungu namhlanje mana ngithi Manyathi ubona ngani ubabakho ngabe ukhona impilo yakhe yayatshintsha njani impilo emenza thisha ngabe safunda kodwa safundanga sonke asifundanga sonke umama wayengakwanisa ukuthi asifundise imali ayizuza zangakwanisa ukuthi asifundise asenzele konke esikufunayo saphelela endleleni ngesikolo sisafisa ukuthi ngabe siyaqhubela phambili ngesikolo hayi ngiyakuzwa ngoba isikhathi esiningi nxa umzali engasekho ukufunda kuba nzima kakhulu Tshuma isikolo wena ufunde wamangaphi ngafunda mina ngafika uform 4 ngifundiswa ngobaba omncane ngafunda sibili ngafika uform 4 but khona ukhana nje ukuthi ukuhanjelwa ngabazali bakho isikhathi esiningi yazi kuyamphambanisa umntwana isikhathi esiningi yabona ngoba mina ngendlela engananzela ngathi baba mama bekho ngananzela ngendlela ezazibuhlungu kakhulu yabona ngenxa ukuthi bese ngikhohlela ukukutshela ukuthi ngenye day engikukhumbulayo ngathi ngivele esikolo ngisafunda eprimary khona ngamfakwe intambo enkhaya besontiza yona ngamfaka intambo yantanyeni ngahamba esikolo ngithe ngifika esikolo headmaster wathi no intambo leka ngifuni la khipha intambo leyo wena buyela ngini ngathi ngifika ngikhaya ngathola babelima kuseni so umama omncane wami lo ngasithi ngumama ngamtshela wathi usuphendukile ngathi uheadmaster uthe ngikhiphe intambo leyo umama omncane wami wathi uyahlanya ukhoma usimkhiphe njani intambo umntana ngoba namathunzi kanini yazi usiza uyabona ke leso sikhathi yazi vele uyabunga kwathi wena ungazwisisi ukuthi amathunzi lawo kuyini amathunzi kuyini njalo ungatshela bani leso sikhathi uyabumncane ngoba uyawusesaba vele abantwana babesaba dala ngoba kwinhlonipha nalo divele yachayo yanzwisisa yikho ngenye into eyenza ukuthi noma impilo yakho usuyicabanga uwedwa ukubalisa kungapheli yabona yizo inkinga engizibonayo nokwangihlumeza kakhulu empilweni yami sibili ungangokuthi ngabe baba uyaphila lakathesi ambona ukuthi legoli ngabe ngiyayazi yabona isimo esisangenza ngaze ngathola sengihamba sengiyegoli ngizamela abantwana ngizamela mina ukuthi lami ngibonakala njengomuntu ebantwini yabona into lana iaffecte from leso sikhathi kuzofika namhlanje ngenxa ukuthi umama mina ubaba wayesanda kumthatha umama so umama wayengaziwa kakhulu wayengaziwa kahle ihlobo zakhe zazingaziwa so kwakhosa ukuthi imali le ngidinga enzima ngingedwa yabona ngisokola yabona ngikala ukudinga abantu bengincedisa ukuyadinga ihlobo zakibo kamama ngithethe isikhathi eside kakhulu ukuze ngibabone umalume mina labo lo mama omncane bami yabona so unganguthi impilo yami still is going backwards imali engithola nzima ukuthi ngabe ngiyazama ngiyaphambili leyo ngase ngisebenzisa umsebenzi wenziwa ngabanye abantu ngamabomo yabona sengiqala ukuthi ngidinga izimota ngithelo petrol sadinga kibo kamama ngikhathisa umuntu yabona ngokunye konkhena okwenzisa ubuhlungu kakhulu ngiqala ukuyadingisisa ukuze ngibe kwazi ukuthi for sure mama wayezala la ekhaya yabona ngokunye okungihlupha kakhulu khona lokho ndikathesi abantwana bami kathesi njengoba ngikuthi nje angilabo la kathi uzabona ya still young yabo
ukuthi ngiyabe ngifisa ukuthi ngabe lami umama kade khona la one day bebe sithi gogo kumbe ngithi mhlambe lami ngabe ndomna wami ngizala kuyimama nxa kunzima ngiye kuye ngimtshetshe nami kulento nje engihluphayo yabona ngoba ngiyaremember one day ngathi ngihleze endlini komama omncane emakhweko kwafika omunye indoda lapha wayesazi ubaba wafika watshelwa ngothoba omncane wathi lo ngumntaka Justin wathi wanafana ngosukhuliswe ngathi wathi abakho ngisebenza la kakhulu sasebenza endlini kaNkomo upresident lo uNkomo Joshua babe sebenza ngibona ngazi ukuthi wayesenza endlini wathi lona ngumuntu engamphila la kakhulu sasihlala sikhona phana endlini vele sasebenza ndawonye so khona kana lami ngiyasengicama ukuthi ingcoba bangabe ukhona engxenye wakuzaba something njengoba wonke umuntu ongumzali umntana akhe bemfisela something yikho ngisitsho ukuthi ubaba ngabe wayevele khona vele shithi wayezanizamela something nami ukuthi ngibe ngumuntu uyabona ngendlela engezwe ngayo ukhulu wayesentshela ukuthi hayi baba wayesebenza endlini yonke ngazi wayesenzani azosebenza la se National Food yikho indawo wayezisebenza nalezo baba njalo khona ukuthi nxa usekhaya abantu abamaziyo bakho ulabantu abazumama kwabe kutshela hey ana mfana indufuzwa bakho kumbe ubaba wakho wayindoda nje ngoba nzuma nyathi ekhuluma la ethi baba okay wayethi mayesebenzile abantu bekwazi ukuthi ngale komvulo into ezinjani ezinhlisa abasekudla ubaba wayenjalo la bathi wathi nxa ebuyile ekhaya izalukwazi zonke wayezithengela nje isinefu ababebhema isinefu hamba ingene ngeline ebanikeza isinefu abadala bebhema uyabona njengomuntu wayelenhliziyo enjani yayinhle kodwa lami ngiyayimfisa ukuthi ngabe wayekhona ngazibonela lami khona lokho ukuthi amdala vele for sure umuntu wayenjani but nxa sulokhu kuzwa ngabantu kubuhlungu kakhulu. So after all this time ngo-2019 kuba lethuba lokuthi kwenziwe i-exhumation le burial wena kukuncede njani khonokho?